hari naho turabona cyane. Shiraho indirimbo da kane ku icyenda. Ni kane ku icyenda abami ba mbere, kane ku icyenda. Kane 29. Kane ndahari. Abami ba mbere kane 29 arahari. Abami ba mbere kane umurongo wa 29. Yes. Kasome. Nuko Imana ya Salomo ubwenge none se mbere nakose ni mu yindi Bibiliya. Ni mu yindi Bibiliya? Okay. Hano ni kane no ku icyenda. Nasomye kuva muri office. Nafurahia baraka zote za ulimwengu, karama hizo zipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga hayatakuwa Mungu niko nakau. Hakuna abemera ko ari Imana iduhaye uyu mwanya bagifite amaboko yombi n'akaruru bayakoma amashimeshi cyane. Hakuna oga na shaka, tumeka bakoma amashi. Turashimira mushumba n'abakorana muri baraza n'abadamu banyu n'abana banyu hamwe n'itorero rya Carmel Church n'abandi bashumba baturutse mu matorero atandukanye n'imbaga y'abakristo iraha. Muri abantu beza, muri abanyabwenge, muri nifura. Hakuna oga ingesi la pasa parta sode mwikomera amashimura yakwiriye. Sijaiona ingine siku na jana imeweka leo
hitaji zako na zangu hitaji zote ninazo, maua yote anayavika na ndege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shaba na ghala. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu kabisa umekabasambura mwiheza cyane. Haleluya, haleluya. Amakorari yaririmbye ngo aririmbe numva kuko Imana izana ibintu bikomeye. Pita numva kaho Imana ikomeze tugire neza iduheze nk'ifaranga ikamikubita nk'umuntu nk'umiliyoni w'amadolari yarangiza agakora igiterane nk'ibiterane mu maperiyode 3 akurikirana muri stade tugayara kana kazi rimwe na apana na kabiri na kazi rimwe. Ikorari zikabanza zikaririmba zikava saa 12 za mu rukerera zikaririmba zaza kugeza 11 zikabanza zigaceceka abayumbi bagafata karere bakama bamanuka bageze kujya saa 8 umuvuga butumwa wabera gahaguruka maua yote anayavika na ndege wote wakaya chakula pasipo shamba na ghala. Yame mwamenye makuru nimuzamure bikaza mubwire makuru nimuvuge ko haleluya haleluya. Kundangiza ndongera mvumbura ibindi bintu mbabaza aririmbye gutya namanumva kuko araririmbye namanumva ubutaka bwose ko barakorerwa deliverance ubutaka bwose. Bitambwira pastor ndamubwira ngo mushumba abantu bakora ibyo biterane nta muntu numwe worumbye nta n'ifi zosubira kubura muri Tanganyika. Nahise numva kuko ifi nuko amazi zamuka zose zikaza zireremba mu birere. Sitasumbuka Kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuhesabu mimi. Aiwa hari umunsi abantu bazabwiriza abantu bakanezerwa gutya Imana ikamanura umunezero ikamanura ubutunzi umuntu wese ndiyasubira kuba kirize nta n'umujuru wasubira ukumpamvu muzamubona abashuma bahari nuko ijuru ritaratumanukira neza. Ijuru tambereye ihembe ry'agakiza gakenye shibaraka mu gihe nari zitamiwe. Ijuru tambereye ihembe ry'agakiza gakenye shibaraka mu gihe uve Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije iratema. Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije iratema. Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije iratema. Ibumba mu butaka ibona umwuka humeka kugira ngo jewe nyimba jewe muntu ishusho yayo niyo Mana igira agaciro. Jewe muntu ishusho yayo
munsi twakoze ibyo biterane ntanda yovamo akika kwe. Hari n'abari mu bitaro boza barirwa n'abantu bakazamubwira ngo wowe urakiza haguruka utahe kera umuntu yakuriye utazi warishe kuko Imana iba yapfuruza neza. Munemerere dushimire leta yacu y'u Burundi kutwemerera tugatarama imbaga y'abakristo ingana gutya. Komere leta yacu y'u Burundi amashimeshi. Haleluya. Uko ari abantu batakomye amashi ubaza abantu bari Burayi ukunda amakanisa babagurisha nta gitaramo bakigira. Mutazi gukora meditation ibijanye n'ibyo Imana idukorera. Abadukurikiranye na mutubaye ikaze. Abatatuzi nitwa Matayo Ntamahisi Muhoza. Hanyuma nawugiriye umugisha n'Imana. Mudamu ni wawundi. Abana ni babandi. Abuzukuru ni babandi. Ititire ni yaye. Umurimo ni uyu nyine. Ni uyu nyine. Cyane. Narimba kumbuye. Hakika kweli ya Mungu ndamukirizo wa mwicaranye. Umubwire ngo topic iravuga ngo Imana iguhindirinde. Sinabana magambo ahagije koresha ngo mvuge komera kwawe. Sinabona magambo ayiwe ahagije koresha ngo mvuge komera kwawe. Ushimwe kutatugize w'abazi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abazi bacu. Abazi bacu ntibavugirisha impundu kunesha. 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 Turirimba Zaburi, turirimba Zaburi. Mirongo ine. Ikirundi ni umurongo wa gatatu ariko Ikinyarwanda ni kane. Hanyuma Abami ba mbere ibice 4:29 uhita uwomboka ugere kuri 31. Ayiwe data we simbatindira. Ninde wahabonye uzi gusoma neza? Hari umuntu uzusoma kumva Imana kirakomeza kuvuga. Nimwihute tureke gutendagira. Eri joro dukomeze tubone umusaruro kuko Imana yatugiriye neza. Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 40:4 kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Amen. Kitabu cha Wafalme wa kwanza chapitre 4 29 30 31. Abami ba mbere kane 29 wamuhomboka ngere kuri 20 kane 20 9. tahari hari 20. Ego. Abami ba mbere Abami ba mbere kane ni 20 ndi hari 29. Siko mwe buzanyu bibona. Ifite 20. Iki gice gifite 20. Yenda bakabiri. Bakabiri kane Ndashaka ijambo. Kane 29 bakabiri barahari. 29 arahari. Ndashaka ijambo. Haravuga Elisa abwira Gehazi ati Oya.
reba rero kuri gatanu shoboka kuko Bibiliya yanyu kiri Kiswahili yangu njo kwenye inaenda. Reba kuri gatanu tuharebe. Abami ba mbere gatanu 29 harahari. Kandi Salomo yarashizeho abikorezi, yari yarashizeho abikorozi inzovu ndwi n'abandi babasaga amabuye ku misozi miremire inzovu 8. Naingia kwa Biblia yangu basi. Soma kuri iyo. Reba gatatu. Sinzi Biblia ziratandukanye. Ndashaka handu nuko Salomo abubwenge. Ni abami ba mbere gatatu. Gatatu 29. Okay. Gatatu 20. Naunta. Tia hari naho. Turabona cyane. Shira indirimbo da. Kane ku 9. Ni kane ku 9 abami ba mbere kane ku 9. Kane 29. Kane ntahari. Abami ba mbere kane 29 arahari. Abami ba mbere kane umurongo wa 29. Yes. Kasome. Nuko Imana ya Salomo ubwenge none se mbere nakose ni mu yindi Bibiliya. Okay. Hano ni kane no ku 9. Nasomye kuva muri office. Ndasomera. Soma kuri. Biravuze ngo nuko Imana ya Salomo ubwenge. Imana ya Salomo ubwenge. N'ubuhanga bwinshi cyane na ufundi mwigisa n'umutima wagutse. Yego. Bitagira akagero. Yego. Nk'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja utabarika. Amen. Manuka hepfo. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'Iburasirazuba n'Abayegiputa bose. Imbaraga z'Imana. Yarushaga abandi bose ubwenge nka Etani umwezezeraha kandi Kahemani na Kuroni na Darada bene Mahori yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. Yahimbye imigani 5,000 mutegere ngiye kugera ku n'indirimbo 5,000. nako nashaka Mana ugeze umugisha ndamukirizo umwicara mubwire ngo Uwiteka guhindirimba. Uwiteka guhindirimba. Niyo mpamvu umuntu agomba gusoma Bibiliya nyinshi. Zimwe iya kera iyubu kera barayitemaguye ni mugure za Bibiliya. Kera mwabonye ko kuri telefone bimwe barazitemaguye. Okay. Kashimire ni mumpere pasiteri amagambo atubwirije y'ubwami bw'Imana. Mumpere tagaho Noah ifaranga mukomera amashimeshi. Sikukuu aliponi okoa Yesu na kwa neema na upendo kindi na hasi na varia dega namuna hini higi na gandi da varia jamais gani sempre Ko
Sikukuu aliponiokoa Yesu. Watubwiye amagambo akomeye Teye ubwoba. umutima waje uranezera. Twese kabisa. Ndavuga ngo Uwiteka aracyafite ibikoresho bye. Natekereje ukuntu imbaga iri ahangaha harimo abamama harimo abasore, abahungu n'abakobwa batagiye kurara mu tubari ngo barare babyinira iby'isi. Shitani. Ndavuga ngo Afurika cyafite ubutunzi. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo iki gitaramo gihitana ikibazo cyose. Iki gitaramo gihitana ibibazo byose uzabikugora mu izina rya Yesu. Code Varide. Salomoni mwana Daudi mwana Yesaya Sukuma. Tepas. yamukozaho aramuvuga. Hari umugana bakuru baza bacango nta mwiza utagira inenge. Aravuga ngo kugira ngo ubone amakosa y'abandi uje ubanza wimenye. Niwe mugabo wa mbere wavuze ngo unihurumiye unisame. Twatunga bene umutima ibibazo byoshira kwisi. Abandi mvuga bafite umuntu wese yimenya amakosa ye agahindukirana mu gikuta akabwira Imana ngo Mana mimi mwenye hatia nilikombolewa makosa yalipojitoa dhambi zangu na zako alizichukua. Dhambi zimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi. Alisarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mungu. Alisarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Alisarauliwa na kukataliwa atupatanishe Alisarauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mungu. Nimusambure ibiganza byanyu. Samba haleluya. Haleluya. Amagambo yose yavuze numva kuko hagomba kuba ijambo rikomeye. Ndamubwira ngo reka ndikonge. Ijambo rivuga ngo nutega amatwi utumwe n'ubwami bw'ijuru ni uzakugezaho utarabe. Amatwi nabi shobora kumva ariko tubishire mu bikorwa. Nibakunda mukisi Mana guhunda umwana w'umuhungu kabisa. nimuntega amatwi ninjira mu ijambo ry'Imana. Pima Pipa asina vari. No trepe. uzakora ibikomeye bitegura kare. Nuzagera kure areba kure. Devas. Umuntu so bugufi umuntu ni imitekerereze ye. 4 defas. Tepe passe. Daudi aravuga abwira umugabo witwa Sadoki aramubwira ngo mfite umwana w'umuhungu kandi ndabona kuko iminsi yanje ayigana mu musozo ariko ndashaka kugira ngo nubwo pasi ibyo nakoze Imana itanemereye gukora ariko uzakomokamo. Fideli we. Nimusamure ibiganza. Kisima chema cha maji safi hakika na roho yangu inatulia. Ndamukiriza mwene wa Tepa. umubwire ngo kizakorekeje Kizakorekesha. kizakomoka kuri none Kizakomoka kuri none nureba kurya. On va construire aujourd'hui. ngo bamukorera ibintu bitatu ariko biciye kuri se. Ijambo rya mbere Daudi ngo aheza umuhungu wiwe aramubwira ngo ndakuraza umurage mwisi.
abanyabwenge baraga neza, abazagera kure bamenya gutegura. Imvugo z'abakomeye babahe baririmba. Iteka ryose nukora neza urimo kuririmba indirimbo. Mfite topic ivuga ngo Imana iguhindirimba. Ukuruzuye muri wowe urindirimba, ariko impamvu utarareba kure niyo mpamvu zikikwishemo. Kandi ikiza kigera agaciro nuko cyagiriye isekamaro. Pema mambo Paenda samana bonde. nimugera muti Kinite os. chi Kamo. niyo yaturiza Imusambure bikasa sama muri wawe harimo ubutunzi. Pema mama Pimeas. abemera ko muri bo harimo ubutunzi nibazamura ibiganza. Sama Maende na costa. Trottorite. icyakara naramubwira ngo Sadoki uri umutambyi Rumutamze. nabo mukorana mwese mbahaye umuhungu waje ngo mumusiga amavuta. Ikimenyetso cyo kuyoborwa n'umwuka wera. Abagera kure bayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera agira faze zitandatu, ndavuga zitatu. Iya mbere ni umuprofeseri ordinaire, ni teacher uzo wigisha abagufi n'abarebare, kandi nda muntu aza yigisha ngo atsindwe. Nta kizamini cyo nta mutiyani, Ta interrogation. nta interrogation, Ta exercice. sima pesa. Per tas. Icyakabiri ngo azaduhishurira. Icyagatatu ngo azatwibutsa pasi. Ni musambure Moses ndamukiriza uwo mwicaye umubwira ngo muri wowe huzuye ubutunzi bw'indirimbo ariko wanze kubusohora. Niyo yaturiza iyo Turinda iyo uri maso yaturiza tika aramubwira ngo icyagatatu ngo uzamenye abantu twabanye neza, ngo uzamenye n'abamanyana. Bashimen. Abarundi n'abarundikazi, abanyafurika n'abanyafurikakazi, uturinde bamanyanga. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo Imana ikurinde manyanga. Sindwa manya. Chikamo Uve komeze alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapigana, akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapigana, akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu we, mwana wa Daudi, Yesu ni mwana we, unirehemu we, mwana wa Daudi, Yesu ni mwana we, Yesu ni rehemu. Twitonde tubanze tunoze ijambo. Nula na nitwe Mungu ganula, nula na bavire ganula, anula na Karumeri ganula, Ganula na twema Pipa pasa. ganula. anula na bayumbe ganula,
jamanutse Maatine feriedes. Marangiza Salomo ngafata ibyo bintu bitatu amaze kubibona aravuga ngo umugabo azagaragaza ibikorwa yarangiza akaririmba indirimbo Imana guheza indirimbo muri we urazifite ushobora kuririmba muri soprano abantu bagakunda kandi amapepa agasohoka waririmba muri alto abazimu bakavuza induru waririmba muri bass gusa icyakwishe turamenya kuko zikurimo uyu munsi wa none naje kubagumura ngo mbabwire kuko ntimuje mu ibarabara ariko muje kubwira ijuru ngo juru we twamenye kuko wadushize mu butunzi ufite indirimbo none dufungure password bituma dutegura ibizaramira abantu muri fiti birambwira ngo rangize aririmba indirimbo ya mbere aravuga ngo ndi mu rugendo rw'umukiza azamuka witike beyoni ni muzamuri ikabeyoni niyo abantu batsirimbira niyo abantu batambiraga baturu niyo abantu baramiriza Imana niyo abantu baririmbira Salomo aravuga ngo nubwo nawe ibintu bitatu ngomba kwirema mu ibyanshe nawe urashaka ko indirimbo yawe sha ivugwa reka gusinzira reka guceceka vumbura nimugera muke nimuzamu Urasena. mayamavumbura tihamagara n'abandi tiyanasezera n'umugore yasezera n'abana bahita zamukana kapasite yikunda Imana izakuzamura bizavana n'ahanga habiri itete mu mutima kuko mu mutima niyo central ijuru rizariba hanyuma ubwenge mugiswa aravuga ngo kuna hekima na kuna akili na kuna maarifa na kuna ufundi stadi yagutanga haleluya mumara kore mu mutwe wawe kora mu mutwe wawe Imana indirimbo tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakudhamani, wesimama, jipange sawa sawa, macho yako mbele, hatua 10 songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa, simama, jipange sawa sawa, simama, jipange sawa sawa, simama, jipange sawa sawa. Reka mbitegereze neza urahuha hari abazimu babasohoka mu bitaro hari indwara ukuzi hazigenda bishurira nani uyagoma banga nani wewe unagoma banga bishurira nani unayoma banga we bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unayoma banga bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unayoma banga we bishurira nani uyagoma banga bishurira nani we unayoma banga we uyagoma banga bishurira nani we unayoma banga we bishurira uyagoma banga bishurira nani we
bishurira nani bishurira uyagomabanga uyagomabanga nimugumuke Ninga safi. ntimuje mu mabarabara ariko mugumuke muje kuma kandi ntimwigumukana urusaku muzamukana ibitekerezo bizima hanyuma muri ibyo bitekerezo Sangana. harimo ibindi Imana yashize muri mwebwe byitwa indirimbo pimila kate Mimima wasine fe. biri ijambo ry'Imana ngo atanga amaturo 1000 baada ya hapo Gebione. ngo ararya Mungu akakosa amani hari ibiza bituma Imana ibura amahoro ibitekerezo zacu bizima Bibiliya ngo ni ubuhanuzi iyo utekereje neza uburirimbye abantu bose bandika indirimbo batekereza neza habe naje ndimo umunsi umwe natekereje kuri Petero umunsi yamanutse ku rusengero rwitwa Gwiza fara ya Petero na Yohana Wenda uko kwenye kaduwe Akaku- wakakuta sipojiweza Kinaomba chakula. iyo ndirimbo yamvumbura ibintu byinshi umunsi umwe umugabo umwe muri Amerika ndavuze izina rye yanoreje $300 arambwira ngo iyi ndirimbo nayitegereye nari mfite ikibazo kirakemuka ndamukiriza wo mwicare umubwire ngo indirimbo ufite zivumbure uzisohora uzishira hagaragara hanyuma ubutunzi utarabona gira ububona ariko kirikino umugabo ma. ni musamu Tarabeni. iyo ubonye ubwenge si ubwawe wenyine kandi wawe ubwenge n'Imana isi zigushaka biravuga ngo ubura ubwenge bwose azaze muri province y'ijuru nanje nzabumuha urusaku ufite ngo wawe bizarakunaniye ku ishuri goronzoka uzamukana umusozi uraba ikintu waba nguwendeshemo n'Imana hanyuma nayi gukora surprise ndizibuze habe n'ubu bari mu gukora za anniversaire abantu bakabahisha amatariki barangiza umuntu akaza kwinjira mu nzu agasanga bamuteza ikintu kizima none se muza mubikorera bityo abo mwashakanye n'inshuti zanyu Imana murayikoroga ire kubakoroga ndaje baheze ibintu Imana irashe no kurika Iramanutse. Isa Tadine Vegas. barangiza Imana iramubwira ngo homba sasa homba utakalo haramwe unataka hekima sina maneno mengine Biblia neno la Mungu linasema baada ya hapo mbingu hazikwenda mbali zikamshushia hekima Imana iramubwira ngo nibindi utasabye ndabiguhaye ibyo utunze si ibyawe wenyine uko impamvu ubifite nuko bari abaturanye mubanye neza bo kugoboka gutya woreba imirazi kandi wanyu ndayogira
sigadeba aho tarte Bibiliya yaravuze ngo abantu b'iburasirazuba ngo n'ab'amajyepfo n'ab'amajyaruguru ngo n'abantu b'Egiputa ngo n'abantu bitwa abakalikoni n'abadarada n'abamahula ngo abo bose ngo baraza gushakisha ubwenge bwa Salomo. Imana niguha isi zagushaka. Ririmba indirimbo ikurimo isi gushaka. Nubwo wogira umusatsi w'agatsike ariko nusohora ikikurimo isi izagushaka. Nushake ube mugufi. Ntawe urusha ubugufi Dawudi. Bibiliya iravuga ngo alikuwa mfupi ariko akoroga ijuru riramanuka. Nta muntu wari mugufi kazakaye. Kandi Bibiliya ivuga ngo alikuwa mfupi wa kimo. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni mfupi wa kimo, ni ukuvuga ngo yari mugufi mu buryo bw'igihagararo ariko itete yari mugufi. Aho kuvuga ngo ube muremure itete ibe ngufi ni ikibazo. Mumenye mumwiyeke uyo Satani yo kalenda Adamu. mutayemele mutakolwe agabateranya. Umugabo witwa Naboti n'umukongomani wa hakurya kuri Kiriba azagendera ku mpago yayimje ndirimbo baravuga nawe nibakubaza ni kuki uzuye amahoro nawe usababwire ni Yesu wanjye nawe ni kuki kugendana nawe usababwire Yesu wanjye nawe nibakubaza ni kuki uzuye ibyishimo nawe usababwire Yesu wanjye neza. Tugize ngo turebe abantu baza baririmba ku ijwi rinini igituza cy'uyu mugabo bakakiguha sinzi ko ririmba uko ariko urebe ukuntu ngana azaririmba gutya ukumva abadayimoni ko barakomeza gusakuza bakavuga ngo turagiye. Ni ukuvuga ngo umenya ibyo Imana yashyize muri we ntarinda ngo bamushiture babanze bashite aravumbuka agakora yarashitu nakora ko Imana Salomo barangiza ahimba imigani 3,000 ayikubise hasi yamakonkoboka amanutse mu ndirimbo aravuga ngo ngomba gukora igitangaza cy'indirimbo. Ahimba indirimbo 1,005 muri izo ndirimbo 1,005 harimo indirimbo yo kumenya ukuntu imyororokere y'amafi kunda amafi azayima n'ukunda byara arabimenya yamaja mu bijanye n'ubutaka amenya ubutaka ukuntu bugomba kwera ibyo bikuraho ibijanye na matematike. Iyo ndirimbo arayiririmba arayizamura yamamanuka mu bijanye na communication arayizamura ibijanye na finance arayiririmba. Isi ndishaka barebare isi bashaka bafite indirimbo wacuruza ikaba indirimbo remember our purpose wohinga inyanya ikaba indirimbo wohinga rengarenga ikaba indirimbo wohinga ibirayi ikaba indirimbo. Ikigutangaje abarundi bose ntawe ndumva bapinya bakamubwira ngo uzareka ibirayi n'abanyafurika. Ikirayi nisho cyambere coroshe ariko kiza cyera kiza kibura isoko. Nimba unaniwe kuririmba wahinze ibirayi. Mwese muri ahangaha mugize ngo mukore fundraising mukavuga ngo turemere umuntu umwe umutaho bunyine w'ubuhinzi yoba umuntu ukomeye twese 5,500 yobona igishoro ahandi bituruka si muri za haleluya no kuririmba kandi kuririmba surusako nibikoma. Nimumve barundi kazi guverinoma yacu y'u Burundi gishaka abantu bica n'abakomeza kunywa inzoga irashaka abantu baririmba. Manuka hari ushaka isambu kote y'1,100 ushire mu renga ubwo butuma ndi mu bwumva ariko nibwo bufite imbaraga. Pima mambo osina varia de gas lere bresh tante passe nayizi bitunguru neza imodoka 7
ifuso zirindwi mu Buganda. Uwo munsi imodoka zari ziparitse nabaza kugura corona ya midibuka nico cyabaye icyago gusa ariko itatibuka kandi nari nadepashije miliyoni 11 z'amagana. Nukuvuga ngo nari ngiye guhabwa miliyoni 77. President aratangaza ngo nta soko umuntu ufite iciwe yamaguma muzo. Dunia tulimo inayumba yumba watoto ulia wazazi nao kilio. Ikorari ya mouse imbaraga mufite mwakora ibikomeye naje kubagumura ndamukirizo mwicaranye umubwire ngo dufite ubukire ariko ntiturahaguruka. Igihugu gifite abasore gifite indirimbo, igihugu gifite abasore gifite ubukire, igihugu gifite abasore gifite abanyabwenge. Muri ministere yose zisubira hasi kubera iki bafite indirimbo. Naje kubagumura mureke kuja mu ibarabara nimuhaguruke mukore kandi nibabaza mubabwira ngo nijuru n'amatara ryatubwiye ngo titugumuke tuje mu mabarabara ariko tuje gukora. Nimusamuri bikaza nimuvuge ngo haleluya. Imana ntizikoresha umuntu warangaye, izikoresha umuntu wahagurutse. Salomo warangiza Imana imugirira neza imuheza ibintu byose. Muri ba bantu yamubwiye ngo uzabane n'abantu neza. Inshuti yari mu mugabo witwa Hiramu w'Itiro ni Sidoni. Uko hari inshuti za utarabona nuko indirimbo ya utarayiririmba woririmba indirimbo. Aha ibutere hari umuntu ugutegereje ariko turaririmba. Nimugire gute izo mbaraga mufite mutazi muzibyaza umusaruro mukamuha mugenda gusa muri vile mukagaruka mutahe mukora hakika ya Mungu. Ureba abantu bari muno twavuga ngo tugura imodoka 15 twozigura ariko turazigura gute kandi indirimbo taturire. Vous allez voir. Escote passe. Tayo sangala Kanganda asiume tanda variala modingani landre de variant. ziri shamba ry'Imana zarivuga ngo Mimikas. abana badamu nabo ngo barahaguruka. Umugabekazi w'isheba nawo ngo aramanuka aravuga ngo ngayuve imyazi yo bwengi umasalomo rekana nigende buze byaba. Bazakubaza ufitiye office, bazakubaza address yawe ni yihe, bazakubaza ko ufite 30 ariko nubu ntani ko gituza ni chiki 30. Ubundi kwa Kadafe wagazurangiza iri sanse gutyo bakagusingiriza imodoka na diplome warangiza bakaguheza ni faranga ugatangira gukora akazi. Afrika iri mu butunzi ariko ikibazo na Tete normal. kandi ubutunzi ndimo mba abenshi ntibabwumva ariko ijuru shimba ko wangejeje muri iki giterane cy'abasore. Pipa asina fera. Shawe bukumuremyi wawe mu misi y'ubusore bwawe imisi Mibitaraza. imisi mibitaraza imisi mibitaraza imisi mibitaraza nibwo uzaje uvuga uti sinajejwe nabyo. Abasore kwa Salomo mu gitondo kimwe yabaga nk'ibihumbi 3. breakfast mu gitondo naho dukoko n'amabata n'ibintu bijanye n'uduhene Taidad. twari kuri edad. Hari abagabo muri wewe niba butunzi bwa Afrika ukumumenya makuru yo muri Afrika ko hari ubutunzi ndabarahiriye totara magutya twarangiza tukagenda tugakora umuganda wa leta twamara kukora tugatanga ifaranga tukinjira kwa mustantere tukamubwira ngo dore ifaranga twatanze turashaka kugera ngo iyi quartier yacu imere neza. Hanyuma yo gukora icyo mukongera mugahuza mukabatumira baza mu gitondo Chan. urusaku niriza ruvuga hasavuga ibikorwa
kuzako muri wewe harimo indire. Sindabona abantu b'abanyabwenge nkamba nimugira muke tete aburi niri dirimba si ya Dawidi, ego saburi dirimba si ya Benazafu, iva mutima ayizaje mfite ubuhamya bw'igendera. urayisubiramo nimba navuga amagambo akomeye isubiramo Curange mugakunga ushire kuri B. Nahoraga nja kuvumba amashimwe nako nashakaga karebe nabazi waka Moses itonde Muyomba uvuga ko gusa hanyuma tubazanye bose uri mu kuvumba cyangwa bari mu kuza kuvumba iwawe. Susuruka shira nimbewe Abagabo bazabaza kubarebaho nashegirisha bakababaza ubwenge uko bakora bawe guhaye indirimbo cyangwa urusa n'ibikorwa. Susuruka yo shira nimbewe bima nashegirisha bawe nijuru. Yesu yakongeshe itabasa ryaje imuru mwishima umucuraganza yapagaritse ku musozi wanjye apishwe ryo kuvuga imirimo yewe. Nahoraga nja kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha y'abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Moses Muyomba nimusambure ibikazo samba Isiraheli bagiye mu bunyage gatatu. Umunsi wa mbere abajana abanyabwenge n'abantu bafite kapasite y'ubukire ngo barangize kugera mu gihugu cy'i Babuloni. Hari abatipe bane: Danieli, Ananiya, Mishaeli na Azariya. Emmaus Shem mwebwe muri Afurika ya ntabwo muri mu gihugu, turacyafite ahantu twokodesha ubutaka. Naje kubagumura mureke kugira abantu nabi ariko mugumuke mukore. Barundi kazi yawa usinziriye wewe kanguka yawa usinziriye kanguka mubarangiza baravuga toke twabwe tituzifata kaba tituzagana kaba. Indirimbo dufite ni maombi isingo buri gisubizo guverinoma kandi shogi Nebukadinezari yategekaga isi yose yagaza avuka yakorora gutya. Abari muri Afurika bose tukama twise imitwe ariko abahungu bane baramubwira ngo tugiye gutara indirimbo turarira ngo barangize ngo baririmbe gutya. Ijuru ngo riramanuka ribahishurira ibyahisho. Nta muntu uzuririmba ari kumwe n'Imana ngo reka kumwishurira. Amakuru naya ngaye ikisi ikinyejana cy'abasore kugaragaza intege nitwe bagabo ukubu nyine twese ko twarimo aba bazalotinga
indirimbo zabo nimuramukanye mwenyine muvuge ngo muri abagabo muri abagore muri abagabo nino wabwiye ko muri abagore muri abagabo Bibiliya ivuga ngo turi abagabo abakora uko Uwiteka ashaka bose ni abagabo ubundi ibindi twibwira ni byina ariko Imana yaravuze ngo ukora ibyishaka byose ni mwanaume Bibiliya irambwira ngo barangishe ngo abanyabwenge badafite ubwami bw'Imana batazi kuririmba baririmbira ibigirwamana batarama Imana igaceceka imbaraga ngo zibashiraho umwami aravuga ngo mango mutadeta ibyembingu yababwira Mungu winyu wemigisi mango mutadeta ngabareza kutuhamba mwishi ariko Daniel bituma Imana yo mwijuru iza imuigikundiro Umwami Nebukadineza rota inzozi siyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli siyobera abanyabwenge Babuloni ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli muri mwebwe bamwe bazaba bakinyi nimurangiza mumanukana ijambo n'akabumbu nitwa Matayo muzoza mutsinda ibitego ifaranga zinjira kuri account muryamye mu bitanda iriya ndaza haleluya zihaba ta supla tanari nukumenya kuzinya umupira warangiza ukawumanura kandi zinyigisho abenshi baravuga ngo Matayo yadanganyitse iyo tubwira ngo bamwe baje gukina umupira hanyuma tuzaduhurira muno twese niturangiza turamye Imana mukandi kandi baze gukina bakine muri equipe nationale y'igihugu cy'u Burundi batsinda bitatu hano hogera bakomeye nitwa Matayo nimudahishurira muzaba bakene muririmba indirimbo abandi muri mwebwe mwakagombye mufite za saluni nka zitatu imwe ku Mutakura iyindi Kibitoke iyindi Ngagara iyindi Centre Ville iyi mukanyosha mwarangiza mugahamagara ijuru n'amatayo tukaza kubakora publicity ibi ndimo kuvuga n'ubutunzi ndimo kuba kandi simbibabwiye ngo museke urabizi twishura no kutagira ubutunzi kubera ubujiji no kutareba kure tugahera turuzi gisirimba twese turahaguruka guhaguruka tikirabe igisubizo Imana yaturanye inda zacu ntizavamo kandi bamwe bavutse gutya bamama bavuye mu mirima bikore ibigori ngo turangize tibana babaga ariko bari muno mu mujyi imbuga itazatumaze ariko umva amakuru Daniel aravuga ngo ndimugire icyo mutwara abantu dufite igisubizo umunyabwenge atanga ibisubizo ufite indirimbo atanga igisubizo ndaseze muri iri joro tangira umenye kuko ufite indirimbo muri wowe harimo indirimbo zisohore hanyuma urebe ukunda Imana iguheza abakugana abasedwa baratwigishije batubwira ijuru batubwira n'umuka we tuwavuze mu bijombo tuwavuze n'ibogoboko hari abantu batazi ariko aho ninko tuvuga Ibururi tukavuga Rutovu tukavuga n'ahandi abantu bose bakomeye bamenyekanisha ahantu nabagira ibikoko none mundebera ubutunzi buri muri Afrika ni murebe ubutunzi mufite indirimbo zingahe oya muvuga izo izapanzwe kazingahe muzarocinga zingahe zose zitanu okay ubundi umunyabwenge uzi kwigisha tazarangiza kuru azasigaho gake nimugire mutya nimukomere Imana amashimisha Salomo hawe ubutunzi ariko abantu ngo baza kumureba kubera ibintu yakoze by'ubwenge
akongera bakamutera inkunga. Iteka ryose nubona umunyabwenge yakoze igikorwa tugacicike uzaba uwa mbere kumushigikira, kuko ushigikiye none nawe azagushigikira ejo. Ni umupira uzunguruka ukagera kure ukagera niri. Igihe kimwe aba bagabo twaririmbaga mu gisirimba twariko tubireba none indirimbo ministeri yitwa Shalom, indirimbo zimwe n'abandi badamu turaririmba babiri bamaze gutaha, ariko izo ndirimbo umugabo umwe yayumvise ari muhereza aramubwira ngo yakumbuye byabi. Reka mbabwire ibihe byiza biza bikomeza kukangura abantu, kandi ibihe byiza biza byirukana abadayimoni. Amen. Reka mbabwire aya magambo, nimukomere Imana amashimeshi girana nimara zarangiza. Umusumwe jawe Karegeya, Bishop Karegeya na Reverend Kado twigeze kugira umuvuduko tuja gutarama ahantu hitwa Prayer Mountain Buganda, ngo turangize gwashika tuhamara ibishumwe bibiri. Imana iratubwira ngo nimumve mu abagabo mukomeze mushakana umwete nzabagirira neza. Nde mu bibagoboga Imana yarambwiye hari muri 92 Imana irambwira ngo uzagenda isi yose kandi uzazugenda mu ndege. Tega mato icogi mu bagabo ikirato cyatobotse gutya ndi mu gitaramo ndi uwa mbere gitobokera mu nzira, kandi arije konitera ugomba guhagarara imbere karirimba. Hanyuma abantu ndiko ndirimba umuyaga uturuka iburasirazuba, abantu bose bafata amazuba. Ibibazo ntibiravuga kuko watekereje neza twatabara. Isiraheli baririmbye Zaburi, nimuzamura ibiganza. Igitabo cyo kuva ibice 15 n'umurongo wa mbere ukamuhomboka. Bibiliya yambwiye ngo nyuma hari ingabo za Faraho, no hirya no hino hari imisozi, tukazuririmba indirimbo uri mu mahoro gusa. No mu gihe cyo mu bibazo vumbura ibintu. Kibazo bahimba indirimbo gusa iyo wajyanye kuri mattress. Njawe uyu nguyu inkazi maze kunyarwa najyanye ku kirago ngo kirangize umuswa urakidegena, numva umuswa utangiye kurya umuswa, ariko ndatara ibyo byose birangiye. Papa uyu munsi wa none niba hari abagabo Imana yagiriye neza naje nambara nk'abandi ndimo nza nambara kobo ikambera, ariko muri pasi ibihe byangezemo pimbindiri muri ndirimbo ya mbere nasoye Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli twayisoye dufite amapataro yo kwambara abagabo.